Croeso cynnes i Eisteddfod Rithiol CFfI Cymru. Fy enw i Katie ac roi'n cadeirydd a bwlch go cystadleuaeth mydiad am ymlenni. Braint yw'r eich croesau i'r Eisteddfod Rithiol. Welcome to this year's Wales YFC virtual Eisteddfod. My name is Katie, this is competitions chairman, and it gives me great pleasure to welcome you to our virtual Eisteddfod. Mae gennym amro o gysediau sy'n ddangos un aelodau ar y gorau. Roeddem i ddiolchgar iawn yn noddwyr eleni sef i'r FUW am gefnogi'r mudiad i'r sychyn bod yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig arall i'r Rithiol. We have a range of entries showcasing some of the best of our members' talents. We are extremely grateful to our sponsors, FUW, for supporting the movement in delivering yet another excellent virtual competition. Yn olaf, hoffwn llongfach un aelodau i gyd sydd wedi cystadleu a chymradd rhan yn y gystadleuaeth eleni. Gobeithio am byddwch yn mwynhau fideos sydd i'w ddidlan. Diolch. Finally, may I extend my congratulations to all members who have taken part in this year's competition. I hope you enjoy the competition videos to follow. Diolch.